Terima kasih Hai Hashim ada kemuliaan. Tengku user, silakan yang mulia Nubaha Jumik. Nyo orangnya mandum dam doa mentang. Jadi kan doa terus langan tu PB dan tu beli. Bagaimana? Get Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana lengli panjang mukadimah. Jadi karena kepegah oleh tengku bio gue berdoa manteng kakek lu berdoa manteng ke tengku Fajri, semoga sihat tabi kepada Allah Ta'ala dalam lindungan Allah tabi dan igotnya sekamah sabi dalam keperjuangkan Aceh Merdeka. Semoga abut yang gonyan pubutnya bermahasi ba ujung daripada abut gonyan adalah mendapat hadiah dari Allah Ta'ala, yaitu kemerdekaan Aceh di Bumo Darussalamnya. Dan long bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ila hadrati sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsy wal muqarrabin, ila hadrati kullil anbiya'i wa kullil awliya'i wa kulli syuhada'i was salihin wa ahli silsilatil hadiyati syabtariyah, ila hadrati syukhi syekhina wa ustadzil fadil wa ila arwahi walidaina innallaha yaghshiyahum birahmatir ridwan wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu fi masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ala hadhihi niyah ya Allah, wa khususan ala hadhihi hajat ya Allah, wa khususan ila daulatil Aceh Darussalam ya Allah, wa khususan ila hadrati Tengku Fajri Krung ya Allah, wa khususan ila ruhi Tengku Muhammad Hasan Ditiro ya Allah, wa khususan ila ruhi Tengku Abdullah Syafi'i ya Allah, khususan ila ruhi Tengku Ishaq Daud ya Allah, khususan ila arwahi musyahidin fi Aceh Darussalam ya Allah, wa khususan ila hadrati mujahidin fi Aceh Darussalam ya Allah, wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ni'mata wa salamata wal afiyata wa sihata wa barakata wal maghfirata wal hidayata wa taufiqa ya Allah, khususan ila Tengku Fajri Krung ya Allah, wa khususan ilal mujahidin fi Aceh Darussalam ya Allah, wa khususan ala hadhihi niyah ya Allah, wa khususan ala hadhihi hajat ya Allah, khususan ila daulatil Aceh Darussalam ya Allah, wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin في Aceh Darussalam, اللهم انصر إخوان المشاهدين في Aceh Darussalam, ihzimhum 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 ya Allah, ihzimil Indonesia laknatillah ya Allah, ihzimhum 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 ya Allah, ihzimil Jawa laknatillah ya Allah, ya Aziz ya Jabbar ya Zal Jalali wal Ikram, wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana dhahuqa. Allahumma hdi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma barik ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma taufiq ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma akrim ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummata Sayyidina Muhammad bibarakati bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ala hadhihi niyah ya Allah, khususan ala hadhihi niyah ya Allah, khususan ala hadhihi niyah ya Allah, khususan ala hadhihi hajat ya Allah, khususan ala hadhihi hajat ya Allah, khususan ala hadhihi hajat ya Allah, khususan ila daulatil Aceh Darussalam ya Allah, khususan ala hadhil hajat ya Allah, khususan ila daulatil Aceh Darussalam ya Allah, khususan ila daulatil Aceh Darussalam ya Allah, wa birahmatika ya arhamar rahimin. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, khususan ila hadhil hajat ya Allah, khususan ala hadhin niyah ya Allah, khususan ila daulatil Aceh Darussalam ya Allah, wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.
الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Menan menteng